Hello mayam, welcome back to my channel. I channel the subscribe to video mayam mo inahan mo tatarang actually. Ay ngasidi ani suba video ay namja doise nganu chao gine. Bangalore da nganu se kadai da fangi aduga kamai to have doi mayam do charake. Ado ina khangsa da Bangalore da nganu se fresh on the fang de ado fresh on phang ba jaga su le ado phang mo do mafam do kya khangna de mina. Ado afang ba khra de dum phang ambe ai. I fresh on a fang bazaga kang de duna frozen yon but tukan again a light in mid mart kawe in light to say frozen yon but tukan ne ro other chalaga I manu say kamai to way and kamai yo le roy map the ucharake other I video in berga subscribe to verpa comment to verpa yam thaga chaina yam harawe duga makata video the su like share comment to copy you know duga subscribe to do sing su subscribe to send bro I channel da Koi nganu le bam de yaw re nganu cha na bne si nganu to ba khai am le de ma cha ha na le si no to sa ro ni yum han do re se nganu le ro ne nganu je re thu ma cha tu ni sa lo kep ka le yo Hello? Hầu Alo ma'am, koi nganu thong ba loi nganu thong jeng sia koi hum chamina dune ai moi introduce tauge magi ming ben ta thongam ai room mene aduga magi lembala ashram nganu thong punna chamina jena nganu phang du da koi punna thong chamina bane ado nganu de yang wana phang kg da 440 pe ado yam tang na phang mani na cha jam chaning ba ado koi ngasi thong ga chamina re yam hauna chathar ni khawa so anu chao ma je hawa tu ba ado hawa je jing nam chao ba koi gi nganu thong ji loi de cha ado ma'am hawa ta bra Bangalore nganu hawi haute ma'am to mu hai ra koi gi hawa bri ngai ke ai dừng có thay lên Ôi, đúng rồi. Manipuri đúng mà nè, ok. Du Manipuri là đúng hết này. Nói luôn rồi. Thùng bao nhiêu cái nó, ô bom dao đi. Anh là thùng này, rất lâu rồi, rất lâu mà. Chào hỏi.
Manipur đấy chả có tu cái gì tu mà không mà này vậy, vậy mà thân dùng sao vậy xin anh nganu je Manipur di khadi kana le ngau ge Manipur ki khulu juga si khulu juga khadi kana jadi kita di Facebook dari phong ge version noi ge we machine down là đó version di dari phong ge version thằng này ta mẹ đó mới là khá người lập chất rồi là version dari phong ge đúng không Facebook phong machine đúng không Ma'am, I video makata point is the Kikana Kitang Hazarong duck meat is not as popular as chicken. Duck meat is popular and oided na koi chicken down popular the oided other types overall young kind of the duck meat in here of Kana was it. On the cholesterol fats yam of the highway twice much than chicken never. Other types of duck meat in the Kana way here the chicken the healthier oided the chicken sound section of the tie. But duck meat today is a maroiba for some yawe masse, a good source of protein, a nice in yawe, phosphorus yawe, riboflavin yawe, vitamin B6 at the yawe, thiamine B1 at the yawe, B12 sina, where yam chamin yawe magnesium. Other high in fat and cholesterol, the oil at the tazo, we salad the kana from the oil. The fat kuma cholesterol yam high over midi let me say kara handa chabi batare alo hauti hawi that's it so aroi bata ai ki mot di ko chicken chaw di dak mi chaw ne hena kana we hele ne khale alo noi ki mot chu phone to piro alo ki video se yam lo comment like share to ko wi no adu subscribe to busu ko wi no ma so thank you